kwa kuonana hapa ni kutosha uongo yenye inatembea ndani ya mitandao kama sisi tulishakimbia. Hatuwezi kuacha raia. Tuko pamoja katika shida, katika mema, tutakuwa pamoja. Ile ndio nilipenda kuambia. Wakati ya Goma hapana kuogopa kabisa. Liwali wa jimbo la Kivu ya Kaskazini kwa sasa amejielekeza kwenye shamba la mapambano. Hapa tunapatikana kwenye takriban nusu ya kilomita na Sake. Kweli kweli hapa kabisa Sake muda mfupi itakuwa imegombolewa. Msiseme mingi ya kwamba liwali iko wapi. Yeye mwenyewe mnamtazama kwenye champ de bataille. Liwali wa jimbo la Kivu ya Kaskazini yeye mwenyewe kabisa kwenye champ de bataille, kwenye ligne de front. Les gouverneurs militaires du Nord Kivu. Sikia mambo sasa. Ay ay ay. Kayangiriye neza nanjeza hora mvugi neza ye nature mu mahanga kwa rumwami ariko ndishimye kwanje ko numvije arazamuye hakika. Umudamu arazamuye none muranyegageze yewe ndi kuba rero. Oye twari tugize ngo dutarame kaje. Nukuri ndishimye. Dagoni yaguye. Hakika. Dagoni yaguye kandi yaguye yubamye. Mureke twishime twari tugize iminsi tubabaye. Jolie haguye Dagoni mutoya ariko harundi uza kugwa mu minsi mikeya nabyo. Nayo nta umvega. Uko ngukora uracira bari kwagabanya. Iyo yaguye uyu munsi ejo ni yinde ejo bundi ni yindi. Muri kunyuma turakumva muhi. Probably kongize network issue rakamanuke nongere nzamuke. Komeza Nyantebo. Ego murambabarira hari umuntu wari kumpamagariramo ariko sinoruha mufata pi ari ndi ko numva no umuntu umwe yaravuze ngo ndishimye ngo ko numva no pasuka nanje ko numva simbizi pasuka ko numva noneho uku kwararize undi muririmbo yaravuze ngo wararize bihagije ngo ugera naho wihe bakukaririmba wararize bihagije ugera naho wiheba ariko Imana iravuze uhumure ndakwibutse ntawakwiringira Imana wimuhemukire we ntawayikoreye wakozwe n'isoni. Le 23. Amen. Komeza ma. Nukuri abanzi bacu bazopfa. Ntaco twakoze. Titwagambaniye umuntu. Tituza turwanya umuntu muri Kongo. Ico turwanira nukugira ngo natwe tubeho nkuko abandi babaye. Nico duharanira. Tituza dukora genocide nta migambi mibi usanga dufite ngo turica abanaka ngo nibave twakuze dusanga baza batubwira ngo turabashitse muri Kongo ariyo twavukiye. Twakuze dusanga batwita abanyarwanda n'abarundi. Umusaza umwe niwe bambara mubwiye ikaleme baramubwira abakongomani ngo we murundi ati mwamenye koko ndu murundi w'umwongera. Amazina iyo bashaka kutwica no kutugirira nabi no kuturya. Noneho iyi ngoma ya Gisegeti yo yaje arakasa mutwe yo kutwotsa ngo baturye ngo twabaye inyama.
kuva tubayeho ntabwo twari twabona abantu barya abandi, ariko muri Kongo basigaye baturya ku mugaragaro. Ariko ubwo ibyo ni ubube gito n'ibindi baza barya ni nkuko, ariko ikiremwa muntu kugira ngo kirye undi muntu nje nabiboneye muri Kongo kandi tubibonye dukecuye. Igitangaza Mbese muka urakecuye Nyantebe, urakecuye? ndakecuye nyine nduwa none uzi za bonane maze kurya none mukagira ngo aba bari mu kuturya bakatwotsa bakaturya bazoguma bidegemze. Narebye irya video igihe bariko bagira ngo asubiye ngo kuri furo ngo gukubita aduyi. Mbese uyu ugenda nk'uhaye ugaruka usa n'ugiye kwicara uyu nguyu, ariko ngo uruje yaza agenda akanyavutabi asa nk'usubira inyuma asukuma rwagica rwaza rumubiza, ariko ngo uruje kwicara akabwa ruza ruziba amatwi, niko bazavuga harya. hakika Ukurupfu rwariko rumubiza kandi yarasa narwo kuragira ngo ariko satani igira abakozi. Ni ukuri turiho, tuzabaho, tuzobarya nk'imitsima. Nibagume bazi. Ese generale yaragiye agwa kuri furo gute? Ikindi gitangaza nje abantu bakoze igisoda niko bayeba uku nguku niko yaragiye umujenerali azayicwa n'amasasu yo mu ntambara, ariko abangaba bo tibagira ubwenge bakabura n'ubwo kwigishwa n'abandi. Abatagira ubwo bavukanye bo ntibaza bagira n'ubwo bigira ku bandi. Umusirikare Nyantebe, general umusirikare amasasu nibisanzwe ibyo ngibyo nta gatwishimire ko wenda Nyantebe umusirikare ikibazo cyari muri stick. Ikibazo s'ugupfa. Oya Ikibazo ngo asize umugeni yabuze umukiri. Urabivuga hiki Nyantebe? Hakika ya Mungu. Urabivuga hiki? Uriyo ari unanirwa kugenda asize umugeni. Si wari ngo nyura amabuye ngo Oya Aimable, reka Nyantebe ukasoze. General n'umusirikare kandi ni ku rugamba, ntabwo ari pasiteri ngo yarimo abwiriza we nawe twikangwe tw'ibisasu. Ibyo yakoraga nibyo umuntu azira icyo akora, ubwo nta gitangaza yishwe n'urusasu n'umusirikare. Komereza. Ntabwo yigeze guhunga bari basize ibirato agahunga. Nuwo ngo baza mwari muri kumura mu none se ubundi wajyaga he mugani wiyodi imwe nabonye ejo umugabo uri kuvuga ngo umugabo w'umunyamurenge ngo yageze Gitama ngo abone inka ngo ayibone ngo iri ku kiziriko ngo arayibwira ngo ubundi wajaga he, ubundi we yajaga he mbere yahunze, ubundi yajaga he. Ariko ni Imana yacu, ni Imana, mvugire ngo Imana. Aimable, reka jori yarangize. Nta magambo menshi mfite, gusa nahereye kwishima kuva ejo bundi kugeza n'uyu munsi ko ndumva ibintu bimeze neza cyane. Ndishimye, nicyo nagomba kuvuga, kandi nshimiye Imana kiruta byose. Nshimiye Imana iri mu ruhande rwacu, nshimiye Imana ko itadutaye nubwo twabaye bake, nubwo batwanga, nubwo batugirira imigambi bakaducira icyobo, Imana ikaducira akandi. Tuzabaho, tuzirwanaho, ababihakana, abatabyemera, abahagarara hariya bakavuga, abajya bashigikira baturya, turabatangariza ko turiho kandi tuzabaho, kandi umwanzi wacu azogenda apfa umugenda kugeza tubasubije. Harya baza bavuga ngo bazadusubiza ngo badusubize ngo iwacu, nibatadusubizayo twebwe turabashoreye, tuzabasubiza. Murakoze. Nyantebe ukira. Urakoze cyane. Gato Murakoze cyane. Reka duheze
Rugwe uratwumva Rugwe? Kivuiti waretse nkakubwira ariko kari ariko kajambo gato. ariko nani advice nawe wari wazamutse mbere ntimwibagirwe. Kivuiti Reka duheze Rugwe namara Aimable komanta nidumara duheze Rugwe niba gushikira. sinkomanta n'akajambo kamwe. Ego komanta namara Rugwe. Joli Kivu itira na Aimable mugiye kuweza Rugwe advice nawe wazamutse mbere. Joli interruption Ukitwa advice nawe wazamutse mbere sinzi ko byagenze. Joli na jewe ndakumva Afete namuhaye na Revzo wamanitse ukuboko. Reka Aimable atere komante namara Rugwe n'ukurikira namara kurikiwe n'uwo advice. Mugerageza muzamura amaboko ni byiza. Rugwe ngakomeza. Aimable plutôt namara Rugwe. Aimable tera commentaire yawe namara Rugwe afata ijambo. Joli arame nta muntu ujya wishima bigeze aho ngaho ngo areke gukora ikintu kimwe gikomeye kigaragaza umunezero. Muri iyi minsi twarishimye umuntu akishima yabyuka akavuga ngo nguriye abatabazi amakota abiri. None nawe uhamagara ziravumera waba ugura amakota abiri y'abatabazi ziravumera turaturanye turaziranye kandi aransi ngaho wamumuhamagara uwo munezero wanti wogenda ubusa udatanze iryo turo ryishimwe kugira ngo caki gatanya cy'akabiri gifi uzakora ukora icyo kimenyetso cy'ubuhanuzi. murakoze Urakoze cyane. Rugwe yabishoje. ego ni Rugwe. Rugwe Reka duheze Rugwe umwanya kabisa. muranyumva Yego Rugwe. murakoze cyane ku mijambo ndanabashimira nongera ndanabakeza ni ibintu biryoshe biduha inguvu biduha kwizera twebwe abarundi twahunze muri 2015 twarahunze tungira mu Rwanda murati byabaye ubu tugira tumare je pense presque 10 ans turi mu buhungiro. Ibintu nk'ibi biraduha inguvu biratwereka ko iyo umuntu aharanira ukuri aharanira gusubira mu rugo iwe iwabo uko bigenda kose imyaka uko igenda birateba bikaba Imana yama iri kumwe natwe. Nukuri ndabakejeje oye kabisa M23 iri kuduha inguvu kandi pole sana kuri Muhire, pole sana ku bantu mwese bashikiwe n'ibintu numvise bikomeye. Ahanini jewe narifise deux questions sinzi ko Muhire yagarutse nigeze kumubona nawe nyene pole sana Muhire. Numvise nawe amateka yawe kabisa atoroshe ariko no musi nukuri bihakantu bihagacupa n'imbunywa kuko umugesera urumva ko yashitseyo ivyo yagize byose nibaza ko Imana yamusubije aho yagomba kuja. Sinzi ko Muhira akiri ngaho niwe narifise ibibazo bibiri cyane uwo mubaza ndibaza ari munsi araza kwishure. Très bien, merci beaucoup. Mu bisanzwe je nari mu journaliste twarahunze ndaje Kigali ndahamara imisi mike noneho ndahunga nanje muri Europe. Ahanini n'ubu aho ndi ndacakora utuntu duke tukavugana mu groupe y'abajournalistes twese twahunze. Rero jewe j'avais deux questions par rapport y'abasoda majana ane hari ikibazo muri zuva c'abasoda majana ane bazungurutse barindiriye ngo apere ngo ya kijya kigabo c'iwacu Ndayishimiye nibaza ko adashobora guhamagara kuko murabizi ivyiwe. Nashaka kumenya neza inkuru ayitubwire bimeze gute byagenze gute. Amakabazo ka kabiri kubajanye n'abasoda yigeze kuvuga abandi basoda b'abarundi 120 n'umukoloneli bishikanye. Nukuri nashaka kumenya ayo makuru biradufasha kuko twebwe turagerageza uko dushoboye gutanga inkuru ku barundi batafise ububasha bwo kuronka inkuru kuko mu Burundi ibinyoma n'ubwicanyi murabizi biko biraba mu gihugu cacu. Rero iyo twumvise inkuru nk'izo yadufasha tukagerageza tukazitanga. Sinzire ko Muhire yoba ari hafi akaza kudusigurira ibibazo bibiri. Hama kandi kantu sinateba gose si possible si vous pouvez aussi m'envoyer la vidéo y'uwo mugesera yapfuye agiye ku rugamba vyomfasha mu kugira dushobore kwargumenta mu gutanga inkuru. Ndabashimiye cyane ndabakijeje muryoherwe n'abandi bose bagesera bari inyuma bagomba gushikayo. Murakoze cyane. Urakoze. Video genda ku mapaje yacu ya uwo yabona cyangwa nabonye undi muntu wabishizeho vive wandike vive 23 yazishizeho izo video boraza kuzibona. Reka dufate Damien. Merci beaucoup.
ubwo muhire yumvise azoza kwishura. Damien uratwumva? Bo njye mfite ikibazo kimwe muhire na ngira ngo na ariko bashiki be banza ndamutse papa Damien. urabanya kugira imana urakagira inka. mwa neza. Bo Yego yewe muri imyaka yacu nabakira umwami bavuze ngo asize umugeni mu nzu koko buriya koko nuko bajya bavuga mu kinyarwanda ngo nta mboro mbi yabaye ifaranga uriya musaza koko yari agitera icumu koko mumugize ukuri ubwo no kumuterurwa koko abahanga bari n'abakuze batubwira ko uriya mugabo yari agitera icumu umutezi w'umumashi harya ntabwo akihagerayo ni ukuri ntibibaho rwose. Ibyo nicyo navuga nawe umugeni yari asize naza kuzamusura nkiyambayamba nubwo bitacyoroshye ariko napfa kwitugatuga da bikagira ariko afite barumuna ba Patrick ndareba bazamugeraho ukubahiriza cyeti ngaba murumuna banjye bagabiramo ngo bakishobora kugeza hirya naho se twebwe rakarakara kiri umwami nagenda ihangane nta kundi nabigirane mukomere rero n'ibyo nashaka kubaza ariko ibindi byabasika 400 muhire aje kuvuga inkuru neza araza gusubiza umuvandimwe. Murakoze. Urakoze cyane ndibaza ni advice niyo mwavuze gafuruko mbere gafuruko sinzi cyangwa ni ikiziro. Advisor yagize umwanya munini nuko ari yabanje kujya kuryama ndamuzi. Okay. Tiyazamuye advice uratwumva? Ya ndabumva cyane. Mwiriwe mwese. Mwiriwe. Ya gutegereza rimwe na rimwe ni byiza. Biza bituma wenda bimwe wari ufite kuvuga cyangwa wari ufite ibibazo abandi babivuga ariko kandi hazaba n'igihe birambirana. Rero uyu munsi no munsi mwiza. Hari akaririmbo abasoda bazaririmba nubwo kiri mwami yopfa ngo jensi narira ngo mutamburi Rusizi ngo akaba ibiryo by'amamba. Mu by'ukuri nta muntu wo kwireserva kuvuga amashimwe ku murambo wa kiri umwami. Yari umwe mu bantu bafashe iya mbere mu kutubabaza no selema ku mibiri bene wacu yishe asonze ku mibiri ariko no ku mitima. Abantu benshi bafite ibisebe batewe na kiri mwami n'abandi bameze nkawe bafatikanyije. Umugabo wafashe iya mbere guhuza intera hamwe n'abazarendo na ziriya ntera hamwe zindi za FRDC hari aho batandukaniye. Je sinza mbona itandukaniro ryabo. Abantu babasoda ngo naba leta bahagarara leta baza bica bakanyaga bakaripinga bakica abaturage bagombye kurinda n'intera hamwe kimwe n'izindi zose. Rero umugabo wagize iryo shaka ryo kugira ngo akumanyirize hamwe inkozi z'ibibi zo kuri degere ya mbere kugira ngo atubabaze. Nta wababara umunsi yapfuye ahubwo ni ukuri n'umunsi wo kwishima. Hari ahantu nasomye ku rubuga nasetse cyane ko muravuga ngo yasize umugeni. Hari abantu bavuze ngo yashatse akurikiranye ngo na Fureko ngo Fureko niwe washatse mbere ngo kiri umwami ngo aramukurikira. Ako kantu kashekeje cyane abantu Fureko niwe washikije mbere kiri umwami ngo aramukurikira. Damien natwemerera advisor amara kuvuga aducurangira indirimbo yitwa ngo ibyisi ni kizungereza. No yandi magambo hari abantu bazi gutera urwenya ariko bavuze nabi nko kuvuga ngo nabagabo babiri bari mu mafuti bashatse n'amafuti. So kiri umwami mu by'ukuri kuba yavuyeho ntabwo ari ubusa bwakoretse intare za Sarambwe hejuru cyane. Kandi mu by'ukuri jewe mfite icifuzo ntaracibagirwa
mfite icyifuzo umunsi bazogera Goma izi space tuzadukora tuzokore space dutanga amafaranga tubasengerere rwose bica akanyota bagize iminsi bari mu muriro n'imiruho myinshi n'ibibazo bikomeye turabizi twese tuzakore space dutanga amafaranga tubasengerere uwo munsi bazifate neza nta kindi twokora kuri ubu nyine ako nakari gaciyemo rero hari ibintu Muhire yavuze anyibutsa nanje ibindi bintu inza nkenera ngo tukaze tubyibagirwa tuzoza tuvuga tukomeze tubikoreho ukuntu abantu bishira hamwe bazi ukuri ariko bagahitamo akarengane bagahitamo kuturenganya bazi ukuri bakaturenganya bakatwica impfu zisumba iz'umuntu wakoze ibyaha wa wundi ruhebo intebe bakayiheza intera hamwe n'abandi bose bakora ibyaha abatwica n'abatugirira nabi bakitwa abakunzi b'igihugu leta itekereza gukora ibyo bintu hanyuma abantu bene wacu tuvukana dusanga iy'ubwoko n'amaraso nabo bakaja muri iyo ideology bagashigikira abantu batugirira nabi gutyo mu by'ukuri batitandukanyije n'umurongo bafashe ntaho batandukaniye n'ubundi nabo bashigikiye umwanzi w'umwanzi wawe nako inshuti y'umwanzi wawe n'umwanzi wawe abantu birengagiza akarengane mureke mabwira ibintu nka bitatu bahemukiyeho ababyeyi bacu Muhire yavuze ibyo muri Noro kandi n'ukuri c'est normal umuntu azavuga aho yabaye amateka yaho yabaye hari igihe mu Rugezi hafashwe nako bafunza abantu mu Rugezi abantu benshi baravyibuka niri ya ruguru mu Minembwe hari umumama w'imyaka 70 ngira ngo nimba atari 68 sinibutse neza ariko niyo range abamama biwacu abantu babazi baza bambara imyenda ikika neza ku birenge n'abamama baza biyubaha ndavuga bariya ba ruguru baza biyubaha rwose pe ariko uwo munsi barabafashe ahantu mukuzi umumama ufite iyo myaka ufite abakwe n'abakazana bamwambura imyenda abasirikare bamwe bahagarara nako ngo abasirikare bamayimayi bahagarara nk'hariya haruguru abandi hepfo bakamubwira ngo agenda akambakambye yambaye ubusa yagera kuri bariya bari ruguru bakamubwira ngo nasubire yakambakambye agenda amaka agere kuri bariya icyo kintu kuva umunsi nkimenya kugeza none cyanze kumva mu mutima mutekereze ako gahinda uwo mumama yari afite ari gukorerwa ibyo bintu akabikorerwa n'abana b'abapfurero b'amasereri bahembuye bahoraga bagaburira baha amata y'inka abo bagiriye neza bakabitura ibyo se bakoze iki ibintu nk'ibyo bene wacu bakabishigikira bakabihumugisha ibyo bintu ntabwo tugomba kubyibagirwa kandi ntabwo tugomba kwigira abakirisitu bacane ngo nibazoza ngo tubababarire ngo ibyabaye ngo byarabaye jewe ntabwo ndi muri abo bantu ubu nyine tugomba guhindura ibintu tugomba guhindura imitekerereze umuntu wakoze ibyaha nk'ibyo umuntu wishe inzirakarengane agomba kuzobihanirwa bihwanye n'ibyaha yakoze ibintu byo kuzana ikanisa bakiyongera uwundi nta muntu ubabaza nta muntu ubakurikirana ariko ndizera neza kuko hatazaba imbabazi z'amafuti hagomba kuzaba judgment umuntu akazahanwa bikurikiranye n'ibyaha yakoze ibyo bintu bizaca agasuzuguro ibyo bintu bizatanga discipline batagira
ijambo rigira kabiri, mwibuke abantu bahora batubwira ngo twebwe ngo turi against ya guverinoma, na guverinoma yonyine ubwayizi dushinja ngo ntabwo turi abapatriote, ngo turi abanzi ba guverinoma. Ese abasoda dufite muri guverinoma duhereye kuri chef wa region ya gatatu, kubera iki leta itaturokoreye ababyeyi, itadukuye muri kano kaga dufite? Kubera ko dufite abasirikare bakorana nayo, kubera ko ifite abasirikare bari honnête kuri leta b'abanyamurenge n'aba batutsi muri rusange. Kubera iki leta itarokora abantu bacu ngo dukureho iriya persecution? Kubera ibikorere, kubera ko hari abantu b'abasirikare b'abatutsi bari muri leta bakora. Sinzi namwe nimba ico kintu muza mugitekerezaho. Ariko uwagiye nanone wirukanwe nabo arenganyijwe, abonye mugenzi wapfuye, uwo nguwo ngo niwo babahanira n'abasivile basigaye. Ndabizi kuko arizo badushiraho ni rwa rwango rwo kutatwemera nk'abaturage, ariko ibyo nabyo mu by'ukuri ni ibintu bigaragara, kandi twese tugomba kuza duhagararaho kugera ku rwego bafata umusirikare wo muri bo uhaye ukorera leta. Abo bacu gabakagara niko bazadushinja ngo twebwe ngo turi pro Rwanda, ngo turi pro Rwanda, ngo ntabwo dukunda guverinoma yacu. Guverinoma ifata umusoda wayo, ishogora abasirikare bayo, ikabakura mu bandi, ikabarasa, ikabica bari ku rugamba bahe barwana. Ariko abasoda bacu nabo ni ukuri ko Imana hamwe nje nzambagaya pe, nzambagaya bananiwe gufata icemezo. Usibye n'akarengane dusangiye ako bakorerwa ubwabo, bo ntabwo bakabona. Tutazibagirwa akarengane twakorewe. Ibintu Muhire yavuze, akanga kugurisha n'ikimasa kimwe kugira ngo yorore inka bakagenda bakaba mu mbeho iyo mu bihuru imyaka n'imyaka, bwaca undi muntu akaza agashorera akagenda mwikoreje n'inyama z'inka yabaze ziwe. Ibyo bintu ntabwo ari ibintu tugomba kuzibagirwa, ntabwo ari ibintu tugomba guceceka. Twarenganye igihe kirekire, dusa nkaho twabyakiriye ari nkabwo buzima bwacu, ariko tugomba kuza tugaruka muri ibyo bintu byose, ndetse byanaba ngombwa tukagira amatsinda ashinzwe gushakisha ibyaha n'akarengane twakorewe, kuko ababikoze barahari. K'abantu bishe abantu b'ibaraka, babiciye ibaraka, barahari barazwe, barahari barazwe. Ibyo bintu ntabwo bigomba kuzarangira gutyo. ariko ndanezerewe bacu. Ari umuntu umwe wanshekeje arambwira, yarari i Kigali ngo aragengwa agiye i Gisenyi, ngo umuzuko ti wo musanga i Kigali, ngo rege umuzuko musange neza gutya, ngo igoma gutya, ngo yamazukana n'abandi bose, ngo nawe nonega abantu ni moje dutahitse. Hari ikindi gihari, nukuri ndishimye cyane, ntubona urugero mbivugamo cyangwa mbipimiraho. Muzukuri turanezerewe, abantu benshi bararanye umunezero, abandi bawiriranwe, abandi barawuzukanye. Sinzi mu by'ukuri hari uwavuze ngo akagara cyangwa se abapinzani cyangwa se ibigarasha mugani wabo. Mu by'ukuri sinzi njewe ndibo aho bigeze hano, bamwe notangira nkazamuka nkamanika amaboko ngasaba imbabazi, ngatangira nkiyegereza imiryango, abagabo b'utugara bagatangira bagahera ku bana babo bagasaba imbabazi, bakazamuka ku mugore, bakazamuka kuri famiye ntoya, bakagera kuri famiye, bakagera aho bagera ku gihugu, kubera ko ibimenyetso cyangwa se ibyo bakekaga cyangwa ibyo bifuza, kubera ko babona ko bitagikunze. Buriya hari umuntu utanga usaba ukumira icyaha muri make, nawe baba bari bakumiriye ubupfu n'ubugome
n'ubunyamaswa bubarimo, hanyuma bagasaba imbabazi hakiri kare, bakazagabanyirizwa ibihano nsimburagifungo, kubera ko nubwo abantu bazavuga ngo yego, ubundi novuga ngo abarwandafone twese ni nkaho tugira sinzi imitima Imana yaturemanye, ni mugani wa Bibiliya ivuga ngo bagira Imana yabaremanye umutima w'Imana ukuntu imbabazi zazindi umuntu azareba, ariko ndango imbabazi zabo bazoshake bose bazabanze bafate nk'umusozi umwe bama bayubakamo gereza, bagire kazi y'Akagara, kandi ntibashireho idirisha. nje nikakoza ntekereza ntibashiremo idirisha, tibagire gute, babanze babarekera iyo, nibamara kumva ivyo bakoze babashira imusozi, ahasigaye aba aribo bazoza baduhingira, abandi batwubakire, kandi gaga badahembwa, kubera ko babagorora mu mitwe kugira ngo bazave ibuzimu baje ibuntu. Ariko mu by'ukuri nutabona n'igipfu ndango ko kirabona aho bija bishira. Iyo abanyabwenge bakwitaye ku biba bakamanika amaboko hakiri kare, naho kiri ibuzimu we nagende agende umwami yakoreye amuhembe, umwami wabo ni kuri yazahemba, nibareka muhembe, nivyo bimukwiriye. Umuntu iyo ukoze neza uragororerwa, wakora nabi ukagororerwa, ivyo kandi mu by'ukuri kuba kiri mwami yapfuye, ziriya ni izindi mbaraga cane zongeye kuri cane. Buriya hari ukuntu iyo ukeneye, hari umuntu wavuze ngo intozi, iyo ukeneye kumara intozi uza ukurikira nta handi zibe zinukiye. Iyo ukeneye rero kuzimara uza ugenda ugatwika ahandi zinukiye. Rero kuba kiri mwami yapfuye, mu by'ukuri intozi zindi zaziseruka ino, zimwe zikaja mu mazu, izindi mwibarabara, izindi hehe, ziriya zo zama ziyumye zonyine, kubera ko isenga ryayo cyangwa umwobo wayo kera haba hafunzwe. So rero abasigaye bo bazihumba bonyine, kuko nta mwanya umuntu yoba agifite wo kubahumba. None Barcelona uratwumva? Yego ndakumva musaza. Uwase niwe ugize ikibazo, ngaho ufata ijambo kugira uheze na Imbarisenge yumva, ndibaza ni ukuri. Imbarisenge Imana ni warukurikira, ndabona Uwase yakatitse sinzi. Okay, ngaye nabanzungu mansoka arundi. Ahubwo hariho indi mfura ni mugabo araza gukurikira Sengimana. Sengimana uratwumva? Sengimana Jean Louis uratwumva? Ubwo ntiyumva. Mugabo uratwumva? Inkotanyi cyane. Ndabumva cyane. Yego. Umwanya n'uwanjye. Yego, umwanya n'uwawe. Murakoze bene Imana. Uyu mugoroba ni umugoroba mwiza. Nabuze ibyicaro, nabuze aho mpora kuri Twitter, ngahora kuri YouTube nkurikira urugamba. Noneho nza kubona ngo kira umwami byarangiye. Hanyuma nsoma indi Twitter ivuga ngo kira umwami yakomeretse. Hanyuma ndakurikirana, ubu ngiye kubona mbona hajyaho space, ndavaye kanyigeho. Numva nicyo kiganiro kiri mu nati. Byarangiye ibye umwazi. Ubwo nahise nibuka wa muvandimwe Yuhi uvuga ngo yakiriye Busizori, ngo ari kwa Bikobokobo, afite amateye ubwoba. Yuhi buriya ndamukunda, nawe sinjya nayamenya. Nawe rero yagiye kwa Busizori, Bikobokobo aramucira urubanza cyangwa yamwakiriye. Kiri mwami yarega shitani, kiri mwami yarimbuye imbaga.
Rwanda foni, hari uwabango yarimbuye si n'abanyamurenge, yarimbuye Rwanda foni yose, abantu bavuga ikinyarwanda, cyane cyane abitwa abatutsi. Imana ishimwe. Iyi ni intsinzi rero bene wacu, iyi ni intsinzi mwafuramu.